takul maiga. Kau cuma kue tinggi di atas ni. George fotografer, kau cuma wah. Sukai. Ini ketua tuan sekokor di family. Kau kau bersabera. Mereka mau dewan sabar ini. Nainda baru kiboro. Ikera notura atare. Nopo sigoro wansi. Ni mahutu abuye ni jano yensi ni asaba seni asande ni tambingi ma na bana bumugaka mwensi pataba subati ni asaba seni abajukuru motigara somolembe no buye banyasara na ndu twakire ko baleme bune kanisa buye banyasara bo bayisane asukuru ya Yesu Kristo motoria ene pastor mai usabe tatanya sai twako akire na ende twako tobiri ase mu basorero watu achira atwensi kuruchinse moi nye chinse ita watari are asinge nchugo te gutena kone family gutena waito nkuri enough kurera e Kristo munoro musani ubwango naendo utari kurema asikira ringana naye twarangirie obu musani gwe family yatenenire bona asiri yo mwanchu obo umwarusaria omugaka nasirite kare abana ababao wanje tekigima abake asaba nene yo bakira sobusi wao Kristo bawo semeria nilingana tuwasomire nibakonya asikoro cyabo kugania kera lituko enseri kwalire ira ogotoretera asumwango aseme jambe tabe na burubu tabe asema kweli atabe na mabweli atabe ense iyo nero tware gusaba baye twara asiki nkoro cyabo na baye semeri amatukonzi umura mukira gararire oro musombo wasema ina abana baye na baramumba ko semeri asama tukonzi y'ubuguma bwabo elinde Kristo karo kwira ne yakabire ote gotuya na barahuba cyenge umuntu mwabo gakubuka ego kine family yawe buciya suburutwa baratire family ya sama bokao abana bo mu nambara ayiburi bamwabo mbara abacukuru mbara abamura bamwabo mbara n'abantu bekitana cyonsi mbara barabayiri babaratire asubuwa Kristo obaremira no bawo basemerwe tari timbera ubuyabwa abo bayisana amatukonsi bagitere n'engaya obutuko amono mubaso obabwato kuboko asibatanyare gutara obaho gosemeria na kira lituko nyasaye bagosemeria ya Kristo oyo kura so musaraba otori mwanya bantu mugima ubuyabwa abo isane family ebisiye binene no goseni gwako base baraba tukonsi na Kristo ekero bari n'emicanga bagocha sore otegerera masababo bantu bao barua chinsemo awa kubakwirana ubayire buyamuna kwa baleta kiro yo mwa gwika asago enda buoye agwa Kenya sawo itongambi yamono ziseni abantu bonsi ba siro murubiri uyu ubuyabwa obuyisane ekinguru cyao tukire masa abantu bao wasabira asirikali ya Yesu oyo romotorito jambo lya pastor alimwacha mwachire family dimotena mobile salute aliwala manenga tuwaosa wetu. All those pastors who came, waving, our pastors, colleagues, Walengar Suneka, Nara Pastor Brunamira, Ama Wamendoka. That's okay. One pastor's come. Now Moko Basali Pastor, and we stand with you. We wish you God's blessings. In Karasa, Mother Choir, Maiga, Pagadi Rongori, Mama would rather put thanks.